Munas hermanoi mana yachanichu y mainachus casanki, yaquis rachos, curis rachos, unos rachos, huacas espachos. Pero kunan guatimanta Dios más palabranta yawirizun, Dios más palabranta yacharizun, maipichus kay pacharikusun, ñawpaj mampuni kay kawsayninchista apalanchispaj, mañakuna paymanta payniriwanchis, mañakuaychis noqa osaygichis, punkuta karimuychis noqa kicharisaygichis. Ajinata Dios palabrampi nin. Kunan ñawpajma kay estudiunchis wasirizun, maipichus kay Josué y Caleb kallpacharikusanku Dios paj sutinpi. Kikillanta kay mundupi kanchis hatuchis desafíos tiyan, hatuchis compromisos, maipichus Jesús paj sutinpi ñawpajma rinanchis tiyan, vencenanchis tiyan. Hatuchis promesas kay Bibliapi tiyan, maipichus nin ama desmayachischu, ama desanimakuychischu, ñawpajma richis, noqa sutipi qankuna tukuy imata atinkichis. Ajinata niriwanchis Señor Jesús ninchis, kunan kay Hebreos atuntaqaynin 13, 8 y taqaynin 7, ajinaniwanchis. Acuérdense de los dirigentes que les hablaron la palabra de Dios. Consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Yuarikuichis ninchay dirigentes manta pikunachus kargangu nin hatun podernio Dios pasutimpi y hatun kallpayo. Paykunaga mana niranguchu mana tisachu, versen pawasun chayri, pierdesun chayri, mana paykunaga niranguchu paykunaga nirangu Dios pasutimpi tukuymata ruwananchis tiyan. Nira huk negociota, nira huk estudiota, nira huk trabajota qallarisaspa Dios manta mañakunanchis tiyan y ninanchis tiyan Dios pasutimpi atini. Paykuna creesqankuta noanchipis creenanchis tiyan. Kuna ñawpajma risun kay estudiunchikwan ajinata nispa. Hacer posible lo imposible. Kaypi Josué hatuntaqaynin 14, 8 y taqaynin 8 ajinata niwanchis. Los que fueron conmigo hicieron que la gente se asustara, pero yo me mantuve fiel a mi Dios. Kunan willarisaymi. Kay Josué y Caleb, zisqanku kay maypichus karga miski y leche, maypichus ajinachista uvas pogo, maypichus tukuy maymana pogoykunas hatuchik kaq mana uqriyta tina. Chayma Moisés kachasqa 12 espiasta, maypichus paykunaqa rinanku karga, qhawkunanku karga, yanta trasamunanku karga, pero paykunaqa kutimusqanku ajinata nispa mana tinchikchu. Runasqa chaypiqa kanku anchita hatuchis. Noqanchikqa ni qonqorimanpis chay anchikchu, noqanchikqa langostas hina kanchis anchita uñitas. Chaypi tiyanku hatuchis runas. Pero kay iskay jóvenes, Josué y Caleb, nisqanku ajinata, mana importanchu. Noqanchikqa yaykusun, atinchis, animakuychis runamasis, imaraykuta dudasankichis Diospaq poderninmanta. ¿Acaso mana Dios niwarqanchis kayma yaykunanchikta? ¿Acaso mana Egipto llaqtamanta urqmuwarqanchis kayma yaykunanchikpaq? Ajinata nispa Caleb nisqa. Pero wakinkunaqa nisqanku haqay hallp'apiqa hallp'akillarikun runasta mikhuyakapun. Ajinata nispa runasta manchichisqanku. Pero kaypi Caleb nin ama manchikuychischu, defendena creeninchikta. Manachu qankuna Diospi creenkichik? Pillapichu qankuna creesankichik? Haku rinachik. De verdad chay hallp'akicharikuytawan runas tragan chay imaraykuta chay 12 espías kutimusankuri. Entonces paykuna nisqankuqa mana hinachu karqa. Pero a veces manchikuyqa parlachiwanchis astawan qhawarisqanchikmanta. A veces manchikuyqa dudachiwanchis creeninchikmanta. Pero kaypi Caleb creeninta defendesarqa. Pay nisarqa ama chiriapuychikchu. Chayrayku nin hacer lo imposible a lo posible. Imachus runapaq difícil chayqa Diospaq atikun. Chayrayku munasqamunuymi Dios manta watijmanta hap'ikuy. Watijmanta ni Señor noqaqa qanmanta dudasarqani.
Manasina creeni hatunju carga, dudas arani manta, pero Señor ni yanapaway hasta un creei tagampi. Ahinata ni, cherai kupay ganiwanchis mañakuychis sapingichis. Mas awaychis taiwankichis. Chay Dios pa promesa. Kunaño pa mas risun kay estudió maypichos niriwanchis la fe en acción. Kay pa ñaurisun Josué hatun tagainin 14, hucho itagainin 12 ni ahinata. Dame pues la región montañosa que el Señor me ha prometido en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitan allí, que sus ciudades son enormes y fortificados. Sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio, tal como Él me ha prometido. Kunanga paira kasan 85 watas niyo. Nisa kainata hagai monteta wais nogama. Hagai monteta noga kurispa loxisa bensemosa magana camosa. Porque kaipera hatuchikira joven tiempo y pijina. Tal vez rancuna uyay kasuta rekunkichis, pero kaipera mana faltanchu kaipayura kani zisa kunanga chaita waichis. Porque chaypi kasarrangu kay anaseos nisra. Maykunachus kay anaseos ganin karrangu runas guerrapaj. Kirus ningu kama preparasa paikuna karrangu guerrapi maganakanankupaj. Pero kaypi Josué nisan no va risa. Señor pa su timpi no apaikunao maganakamosa y bensemosa. Manacho Dios no gata ni warga chay promesatari. Entonces no acachay cosa. Pero paikunao cargango hatuchis jóvenes. Pero sin embargo, chay tiempo Josué la ricustra mana kaypanguanchu kay Jericó llantata destruisanku. Mana kaypanguanchu kay guerrasta paikunaga destruisanku. Porque paikunaga mana carranguchus soldados chunitas guerrapachos ruasa carganku. Paikunaga ruasa carganku oranankupaj. Dios paj palabranta cumplinankupaj. Dios paj tiempota orjunankupaj oranankupaj. Y ahinata paikunaga vencesganku. Mana fuerza wanchu vencesganku, sino a Dios pa poder niwa. Pero kunanga paiga nisan mana no sapayati manchu. Solo Dios llaman a ti. Y maraikuta hay tiempos una zapayanco purita munanco. Ninco ahinata, mana noga ni pita dañuta ruanicho. Mana noga bibliata leita munanicho, nita predicaita munanicho, nita causainita entregaita Dios va munanicho, nita iglesia marrita munanicho. Paikunaga purinco jaurizanku magina. Pero sin embargo, maldiciones llaman. Maldiciones llaman a veces huawaspa, paikunapaj, porque paikunaga mana Dios manda yo eri kunkuchu. Un día ojuna niwa, pastor mana no va necesita nicho nita predicaita nita iglesia marrita ni mata no haga ni bueno runa. Y no gatas ni bueno casai y rey kupierdenki. Porque Dios más palabran a niwanchis entrega cuichi Señor Jesús ma. Nichi Señor Jesús y matata no aguasa. Y Jesús tan niwanchis richis predica muchis discípulos de romoichis. Y no anchitas mana chaita ruanchichu, mana chaita ruanchis chaya kanchis contra Señor. Tal vez kan hau musawanki chay manda, mana kaypayki kanchu, saikos gaña kanki. Tal vez kanki 60, 70, 80 watas ni. Pero y matata ruawaj. A ver que hay Dios pa palabranta ñaurisun que el libro de Josué a tu tagainin 15, ucho y tagainin 16, hay nata ni liwanchis. Y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Aksa por mujer. Kaipi tiene un hatun desafío. Kunan kaipi Josué ni san jóvenes, mana gankuna dudabachchichu, gankuna antorchaita apanaikichis tian, jaurichis no hagan ergani, yaikusun, y wakikunata nerganku mana yaikusunchu, kunanta yaikunchis kai 38 watas por esbanchimanta recién yaikunchis. Hace 38 watas kaipi no anchis kasuma carga. Pero ankunaga mana munarangichischu. Kunanga noga machituña kani. Pitah kunan antorchaita apanga. Pitah noahina predicanga. Pitah ka iglesiata yanapanga. Pitah ka israelitasta ñopah mapanga. Jawarichis jóvenes.
Pitah bensemuita munan kay Kiryat Sefar halpata. Pichus bensemon achayra warmi wawaita no oposa. Ahinata rankunaga no ayer no igankichis. Munas hermano kay Caleb desafiarizan jovenesta. A veces no ancheja machitur lleganchis, a veces jovenesta kawayanchiña. Mana ninchichu y mainatachos ruananku, y mainatachos bensenanku, y mainatachos señor va trabajananku, y mainatachos mikunanku, y mainatachos purinanku, y mainatachos iglesia jupita quechinanku, y mainatachos bibliaña wirinanku, y mainatachos creeninku hasta wiñanma. A veces mana jovenesma willanchichu. Nita huevas ninchigma, nita sobrinos ninchigma, nita primos ninchigma. Kawayanchis wiñas ranguta. Pero kaypi Dios pas palabra watismanta o machariwanchis niwanchis kankuna wañunkichis chay pitah kankuna ruwasqaykichikta ruwanga pitah serviciota iglesiapi ruwamunqa mana kankuna yachachinkichis chayqa pitah ruwanga chayrayku kaypiqa kay leccionqa willarisawanchis imaynatachus noqanchikqa jovenesta yachachinanchis tiyan y kaypi rikhurin joven Otoniel nispa noqa risa no risa. Y que Otoniel da ring conquistamos que hay pata, que hay guerra ganamos y chantata Caleb nin kunanga gan vencedor kanki que igual gan pacacho. Que hay tiempo que hayanguta jóvenes Caleb nis ramaikunachus rinku vacaciones pi iglesias to romunku iglesias pa murallas to ruanku iglesia niras tukus hachayga paikuna chayta tukuchimunku comunidades pi trabajos to ruanku sach hasta pintanku alcaldías pa entonces kay Caleb kunaga semanato a 50 los 5 trabaja señor pa y chaypita a veces pampape puñunku pero ruasanku hatu obrata y chisinta predicanku paikunaga volantes entregamungu y chisinta uhatun campaña ruaku. Kay mundo pitian lugares mana predicawachun, nita evangelio manta parroachu, chayta ruangi chayga wanyunki, prohibido chayta ruanaiki. Entonces munasta hermanoy no ganeikima. Dios pa evangelion ta predicanaga ni haika fácil chukarga, nita ni haika fácil chukanga. Ashka runa uyarizonga y ashka runa mana uyarizongachu. Cheraiku watismanta compromiso ruay señor Juan ainillatata hatuchis victoriasta señor basutimpi ruay yachachi jovenesma amasarello jóvenes ainata iglesia ocupin makinkuta ainata cruyutawan qepa kuchunkuchu sinoqa trabajachunku señor pa chay noqanchis de verdinchis wawasninchis uñasllara chayqa yachachina chay noqanchis misionninchis hermanos ni mana saresumanchu wawasninchista ainata noqanchis mana eternochu kanchis paykuna yachananku tiyan astawan kay señor pa servicio manta kunan kay tukuchinanchikpa Dios pa palabranta ñawrisun kay 2 Corintios hatun taqaynin 15 8 taqaynin 18 ahnani liwanchis por tanto nosotros a cara descubierta como un espejo en gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en el poder del Señor. Zapadía necesitanchis kay munduta bensenanchikpaq kunan orakusanchikqa q'ayapaqqa mana servinchu zapadía orakunanchis tiyan zapadía Dios pa poder rimanta mañakunanchis tiyan ñawpaqanchikpi tiyan kay hatuchis gigantes imata gigantes kay llakiykunas kay problemas kay waqaykunas chaykuna a veces awqarpayta munawanchis a veces ninchis ma iglesiama riymanñachu chayri manaña predicamuyma chayri wasillaypiña sábados qhipakuyma chayri ahinata a veces qam piensanki que hay problemas amuqtin pero paykunaqa que hay problemas kanku hatuchis pero Dios ni llega astawan hatun chayrayku mana desmayawaqchu munasa hermanoy kay gigantesta vence Jesús pa sutimpi porque ni ima kay mundupi kanchu qanta watanasuyki qan creenaykipaq tukuy sonqomanta y tukuy yuyaymanta runasqa makiykita chakiykita watankuma ama qan iglesiama rinaykipaq pero sonqoyki yuyayniyki siempre libre kanqa Dios ta yupaychanaykipaq chayrayku munasa hermanoy sayk'usqachu kasanki
Y macho manas humajo así rizan, kunani Jesús pasutimpi atini. Jesús pasutimpi vencesa, tukuy imaymana yaki kunasta. Ora y guaguas negipa Jesús pasutimpi. Ora y vecinos negipa Jesús pasutimpi. Y ahí nata payunapis, que hay tribulaciones también se nancupa. Wasegi kuchupi yaki salgasangi chayra. O salgasangi chayra. Ama desmayaichu, siga mañacuy, siga oracuy. Sano kangi chayra. Zonas mauyamo y Jesús pacutimoni manta. Tal vez mana tukuychu casi songanku, pero rinaigitian. Mana ringi chayra poco a poco desmayanki. Poco a poco evangeliota sarenki. Y ainata días son oigipi. Mana Dios para espíritu un causan gallacho. Y ganta o apunki. Y chanda kay mundupi hina runa sina piensanki ninki. Mai Jesús manda para la organchis. Mai manda kutimonchoga. Mai pita kasari makanchoga. Ainata piensanki. Nitas prepara con dicho. Pai hamnampa. Charay como una sermanui. Cree Señor pi. Watis manta. Payo pachtuta ruay, ni Señor, no va a desmayar sarani kunanga kay Josué y Caleb kina kay payo kay tamunani. Su tigipi vence muy tamunani, mana desmayar tamunani chu, hasta un palabra y quita ñabri tamunani. Unas hermanui, hatuchis bendiciones rampa. Señor va su timpi, por eso de gloria en gloria. Bendiciones, Pepa, lección, cama.